kentaj u Vladimir Putin banyak nu markmat ya u Donald Trump bat ya u Olaf Scholz u badai nong yalam kari Germany banyak ren halor ka jingle hertma kari Russia persya ia kari Ukraine. Kibabun ki kmat jong ki nong yalam kiri ka perthai mentah bun ki penpai yala ki jong ki kmat bat ki jingmut jing perkhat syakib benda jong kari Ukraine namar ka jingle don bor jong Putin ban yartma ia kari Ukraine kepala ne dakisnyam bat bahadu mentah empat pau kano kadak bau Putin un pak pensangeno ia ki sipai jong ban lek bom ia ki benda jong kari Ukraine wat lada ketai kamat kadai kawai nakimat bakluit pa ka jingyatai hapdeng kiri ka perthai bakumno ban pensngotu no ia kari Russia pakan penkutno sendon ia kadai ka jingle riu klau jongka ka badang yai peteng hadu hakini kisngi haba persang banti kabnya halor katai ka jingtmu kiri ka perthai ban wan lamno syakami jong ka jingya kren yasuk hapdeng jong kadai kiri bas senda lakam ban nakal yang Donald Trump bat u Olaf kiladon ke jingtmu ban letya kendo markmat bat u Vladimir Putin ban penbor ya u bon sangeno ia katai ka jing pak let yartma jong u hau put usam kari Ukraine kepalawan ra ia ka jing jot jing pra jong kari Ukraine lengba ki bom kari Russia bat u de ka jing ya pa markliang hapdeng ki sipai jong kita ki arteli kiri ba marjan Henry par kentaj kari Russia ia ketika kubur banong bakadon ke jingtmu ban Ukraine sukno bat kari Ukraine neban penkutno ia ke jingtmu jong Putin ban hertma ia kari Ukraine syushu haba persang ban tibnya napok kari Germany halor ketika jingtmu nakliang Olaf Scholz ulak kentaj halor ketika jingtip balakam bat ulak krensai panak liang jong unlek banyak kenduk markmat bat u Vladimir Putin tang lada kadon ka jingtmu ne banyak penbek halor kumno ban warano syaka jing penkutno iya katai katma lem kumta kamdan nongrim ya kari Germany ban lek ya kenduk markmat bat u Putin kani ka jingkren jong Olaf Scholz kalong ban pendamno sendon yaki kubor palami hakani ka tayo baladem bat balakam bau tainong yalam kari Germany udon ka jingtmu ban lek ya kendo ya Vladimir Putin haswa baka jingjit nong yalam thamai hapo kari Germany kan salo nakal yang kari Amerika kampat simla jupap halor katai ka jingkenta jong kari Russia ban Ukraine sukno bat kari Ukraine Henry dangho benai Desember kata mensyamsnam nakal yang Donald Trump uban sa shimti nong yalam bat thamai kari Amerika ulalek banyak kenduk kerpang bat unong yalam kari France ban yakren kerpang kumno ban warano syakami jong ka jingya smutu jingmut hapdeng Vladimir Putin bat u Zelensky ubadai nong yalam kari Ukraine hakwe pat kalyang katkum ki jingte palawat kitnat sentiat baper kilakam baka jingya kren halor kumno ban pensang eno ia katai katma kalak ban urlong tat nda haba u Donald Trump ula pendep ya ka jingbam smai jung kumu presiden bat thamai kari Amerika bat lakam syushu bakani ka jingge syong perkhat ban penkut sendon ya katai katma hapdeng kari Russia persya ya kari Ukraine kala ban jialon ha ubnai match menta usnyam kai kaban sanang me syushu halor katai ka benta insa persang katbala ban wat jingtip ki ba company